arrivé. Bon, ema zo chamar deux des noix déjà, hag an a poan klevet pez a lare an dud en dro dean. Hag moi c'est déjà pas bah ouais michou wa. Ben a fin oa decida da mont da vele da milicina a dean ma da vichet da laka d'un appareil car n'entra do barken de yoken dro que hizo spens puner glau. Ah bon, ala e chama. Ma gouskoude andra e gouskeir ne oan ket decidet hoas. O dai deoc'h. Hag o buez deoc'h a jenk chodus tu. Vo ket evel ken or kapout da goversion gant an dud e dro deoc'h da c'hoarzin a tout. Ah, ben a fin chama mestra oa decidet. Me na ket lare nentra des ud na de rek, na ket lare nentra geir. Bon, là que d'un appareil gantan, hag a vraiment gleve. Mais fei, puisque na ket lare des familles an ala que d'un appareil. Avant que chom evel da harok, setu, veze a he azet pen an dol, bon, grik ave gantan, kouskoude a gleve leiz a draou en drodean, hag a jonge fei, me gave din va vugal, mestra a oa mignor tenerze da ouzoun. Oh là 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 là. Mais avec chou veze gwele var e fas, a oa droug en enan, mais bon, an dra e basse e buen, an dud en dro dean an kere merkere. Ben a fin, an a ranke mon en dro da vele da ge, an appareil oa mat. O fei mat a oa. Ya. A milicin a dir, brema e chanche de buez, o fei neke da parak, o meus ke lare dom zut. An a petar e chanchaman zo gant eur, petar e chanchaman, a feiz, me chanche an testament, ter gwij a boe.